A kad smo kod komentara ovoga, jesi imao ikad hejt neki ono baš? Imao sam dosta hejterskih komentara, ne znam, najveći ti je hejt bio, ja imam osjećaj kad sam sa 7. GTI prešao na pola, znači to je onak bila faza. To je bilo da, prozivanja. Da. A mislim, imaš dosta tih nekih ljudi koji onak valjda sjede za kompjuterom i samo čekaju i traže najsitniju stvar da će ti nešto napisati. Imao sam jednu fazu gdje me to dosta čak smetalo, pa onda briso bi te komentare, pa nekak skužiš da si počeo primjećivati samo te komentare. Mene onda to ništa, na šta mene naživcira kad mi dođe neko, tipa, mora zvadi kod mene komentara na šta ćeš naći, debeli svinjo, majmune, debeli, to me ništa ne jebe, jer jebi ga, tako je. Nego, ako mi dođe mi lijek i sine, prestani to radit, nećeš od toga kruha najest, onda ti ja njemu u komentaru odgovorim nešto što niko ne smije ni vidjeti ni čut, jer njemu će to doći u notifikaciji i onda obrišem i blokiram ga. To sam ja znao raditi. Da, to sam ja znao raditi. Jer čisto, znači ako sam nekog blokirao, to znači da taj čovjek nije pokazao dovoljno intelektualne sposobnosti da bi ja uopće probao ući u dijalog s njim. Ja sam u zadnjih 2-3 mjeseca baš puno ljudi blokirao. I znaš šta je dobro sa... Mislim, ja nisam, ali kažem, ako sam blokirao, onda si baš retard. Ja sam blokirao dosta ljudi, oni koji ti izravno pišu da si ili seljačina ili da si glup. A to nisam, to ostavljam. Da. To me ne jebe me. Gledaj, pričali smo kako sam išao u Ameriku, u Vegas i to starimo, ja dođem u Vegas, ja snimam sadržaj koji ne mre, nije ni meni jasno kako sam ga uspio snimit, komentari, ja vidi, jesi debel. Znaš, ja snimam tamo kamar, nisam zek, kurci, palci, supre. Tako da jevi ga, to je negdje normalno. Meni to nije normalno, budimo realni. Znači, meni nije normalno da ljudi... Poraz nije normalno, ali je to realnost, tako je, znaš, Da, ali ja se uvijek onak razmislim u kojem ti stadiju moraš biti života, šta tebi mora biti u glavi, da ti sjediš u nekoj rupi, u nekoj tamnoj sobi, vjerojatno nisi vidio svjetlo dana 5 dana i onda samo čekaš da nekom napišeš tak neku glupost. Mislim, meni nikad u životu nije palo na pamet da nekom napišem. Pa ne, generalno, ne znam, sam nikad išta komentirao negativno. A i pozitivno, ako stavim tu i tamo nekom više manje, tipa koga znam ili nešto, Ja znam osjetiti kao neku motivaciju, ajmo reći, ako je neko ili manji youtuber ili tek počinje, pa znaš, napišeš nešto lijepo, čisto da ga motiviraš da vidi, znaš, da ga... Jer ja znam koliko je meni značilo, tipa kad sam tek krenuo, kad si mi ti čuli smo se ti mi kažeš da, znam, pratim, sve sam vidio, znaš, onda si misliš jebote, znaš, A znaš šta, ja sam to radio neko vrijeme, ja sam imao s nekim ljudima, ajmo reći, negativna iskustva, znači jebi ga sad, ti si ispod normalan lik, sve, a Boraz imaš ljudi koji ti onda dolaze s fiks idejama, jebote, znaš, staviš mu komentar, zapratiš ga na Instagramu, isto iz tog nekog kao, da mu pokažeš dobru volju, i onda mogli bi daj, naš, ja sam tak nekako to i prestao raditi. S tim da kažem, dosta slabo realno u našoj nekoj, u našoj, ajmo reći, branši slabo novih ljudi ima.